Ki Laitali ki Autonomous District Council jong ke Meghalaya, kentup ke KHADC, ke JHADC, bat ke GHADC, ki 8 pisa prahajar kelur tam na ke 16 Finance Commission na ke benta sansnam ke Banwan. Hadin balai kendu iu chairman ke 16 Finance Commission u Dr. Arwin Panagaria, menta hasilong, u CEM ke KHADC, u bak penyak sing CEM u laong, baka KHADC ke 8 Arhajar handus pa Southway Point San Pusau Kulur, ke Jainta Hills Autonomous District Council Kalapan Shihajar Khat Khandai Point Handu Pau Kulur, bat ke Garo Hills Autonomous District Council Kalapan San Hajar Saupuar Point Lai Pau Kulur, ke Jingpan Pisa Baro Kalakot Syaka Prahajar Praspa Hanyo Punyo Point San Puway Kulur, nak benta ke San Snam ke Banwan, ke Ban Sedang Nadu Arhajar Arpusan, Hadu Arhajar Arp Khandai. La pentip bagi la kerpat eka 16 Finance Commission ban pelat no eka District Council ban nyat lingba ke Ministry of Panchayati Raj, Hendrai ke deban pa iki Gran, lingba ke Department of North Eastern Region, lani ke North Eastern Council, namar bagi District Council ki hap haka artikel arspa Saupusau R jong ke 6 schedule, katba ke Panchayati Raj ka hap haka arspa Saupulai. La terbaru syaka Commission bakan penjensur eka kendon jong ke United Grand, ban ajing Arab na ke Revenue Deficit Grant ya ke District Council, bat ban mang pisa ban tau ya ke Town and Village Police, hak ba ke KHADC galapan krek bantung lai hajar ngut, kentup khatsan spa kentei, bat khatsan spa kishenrang. Kanika memorandum bakentup ya barok lai teli ki ADCs, ya ka jing pensau ka jongi, ya ka jing kerpat ka jongi, ya ka 16 Finance Commission, ya ka ba kalong kawai na ka kenhun ban recommend lani ban ajingmut syaka sarkar India, khamtam ya ka Ministry of Finance Government of India, ban baha pisa kerpang lani ban baha jingirap kerpang yang ikum ki lai teli ki ADC sang ni po Meghalaya. Kalian jong ngan syu ai kelum lang ma na kalian jong ka Khas Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajungi kajing kerpat jungi naka 16 Finance Commission nadu mentau snem nadu lashim snem bahkan sedang hadu kaban kut jong kasan snem kamut naka mentasan snem kalong arhajar nriuspa saupuway krur point san pusaulang nakaliang ka Jainta Hills Autonomous District Council kelabu kajing kerpat naka mentasan snem kabalong Shihajar Khat Khandai Krur Nru Paulang. Bat nakaliang ke Garo Hills Autonomous District Council labu kajing tepat kabalong San Hajar Saupuar Krur Point Lai Paulang. Te baro jom kini kilai ADCs ka total kabangi pan naka 16 Finance Commission ban recommend namta jungi namta sansnam kalong prahajar praspa nyopunyo krur san puway lang. Te kaway ka points kalong badang kambha ba ka 16 Finance Commission kan recommend ia ka grant ka jungi jongki ADC po Meghalaya omsyu banwan lingba ka Ministry of Panchayati Raj MOPR namar mangi hap hapok ka artikel arspa sapusau R ka badai jong ka 6 schedule kat ba ka Panchayati Raj ka hap haka artikel arspa sauphulai ladang bakla te namar takadaw ngingi sngo bangingim dan jinyate ai ru bat ka Panchayati Raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ka ministry ka banyarap ban penbet ikikam ke jongi hapot Delhi kan dei no ka donor development of North Eastern Region leni ka NEC ka bangidan haslong te kani kan yarap haingi kumno bangin la ban implement yakiniki schemes go phero pher hakiniki sansnap banwan teranru hakabede ka jing shem ga jongi haban pentri kami niki development scheme ka bala recommend na ka 15 Finance Commission baka jing kalong bakibu yaka percentage kibu bakata percent on isling baka tight grant kabamut nakamta kinu ki health and water related project kiban pentrikam nanta ka khut suba ban pentrikam nanta ka umbam umdi kiwe but ka antai grant ka bangila
ban penenkam ya baro ki jingtre tengi ngira penslo mentak dan baro alai tili council ba enkam long penlong flexible ban kam penbun ka recommendation ling ba ka antai grant kenang ba kanam sub a kenika jingmang kerpang yangi ling ba ka sarkar India kabalai pat kabenkam ba kenika balai ru kalong baro ngi lai tili ki EDC ngila kerpat ya ka 16 Finance Commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment joki office jungi kamtam ban recommend yingi lingba kata ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India yikitu ki state lani ki jilla lani ki constitutional institution ki bamla shu lese ban function bamla shu ban trekam nakadaw jong ka jing bam yo shu yaka revenue lani ka jana ban siu tulom kumbangi ngi jenjar kat ni ki council kuman shu ong no ka Genti Hills Garo Hills mla shu ban siu tulop mentala bun banai balai nam nadu bakhang ti doyong ka shares on major royalty ka bangi de banyo padang sarkar jilla bat sarkar bat kani ka council ka de banlong arpusan nakashispa nadu bakhang mentala shipos nam kala hyar bah ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tulop ru la jenjar te habai de bakani ngila kerpat ya ka 16 Finance Commission ban recommend lam yangi na ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kenang ba kandon ka one time lani ka annual grant ka ban ai shaki EDC si jungi ban siu ya ka tulop jongki noktre lan man shu ong no bal ka jinglut kum haka council jungi ki HDC ban ai nupsa ngilut da kum no nrip hokror haka shisnam te but daka jingyo jongka shares naka major but minor let's say dayo shiteng 50% naka ni kamut life hokrur system life hokrur niyo nakini ki own source of revenue professional tax ki fees ki land fees kini registration fees kini kitai te let's say kashu ya thmit ba teng niru shakti yo mla ban yo tulop ki employees jungi wat hak HDC ru te lingba kani ka jing recommend ka 16 Finance Commission na kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kan yarap ingi ban pentulun hikam syakmat te ngi la pensngoru ba nakalyang jungi hakani memorandum kuman shu ai nuksa ba kan yarap lang ingi baro kilai tili ki EDC su bawat ya kani ka town and village police force ru ngila bo budget hang ni berkumnu ban recommend ban don ka recruitment nakamta kini ki village police constable namangila don ya ka bill baro kini ki EDC su kila don te kiwe ki EDC support north east kila implement ya kani tengi ngibo da kumno ngi don kumbalai hajar tam teli ki shnong te let's say kat ni ka jinglong jingman jing ki shnong ki thau kham tam habaya khun ya kanu jing e bo shnong tengi kwa hibada kumno bandan way police constable naka district council bandan haman kishnong Asia Genti Hills Garo Hills te yakani ru ngilabo ka budget da kumno tang kum kanuksa hapo ki HDC ngi propose bandan kumbalai hajar teli ki post thamai khatsan spa nam ta ki kinthai khatsan spa nam ta ki shinrang ki bandrung kum ki niki town village police constable